yoga ni litum tame he non tame anaros ke jom pora sinang litum han tame he nampak langsung di kodai Ang litum han tame anaros abagan tame nang paklang ikodai sop ang kon tame he ni litum tame nang paklang ikon Liglah. Lihat tak. Anak rasa kacang bui itu. Ini besar kena tinggal anak kacang bui lagi sebenarnya kacang. Cenoy maka akhirnya nanti jadi. Tenang deh. Ciplak lo belakang. Aita, lihat deh. Blog abang ke lasi tengkon ngala pun jel pu tame ye ni blog long na pudun do ma ni di na pudun dia lang mang kala pulo la sarang si teron blog walong YouTube channel long na mundu inon la ke audio ta lang ne pipik lasi belek mate ason ajat audio tame nang lang ikon tu bomi non kiwang ji o kimi tu makan korti inji ratu makan ani maka cirung ji akan si alang li kabor i pik lasi badu si tame laso YouTube along subscribe ita lapen like comment and share bang video ita nilihan ke lansi tuning video kardong bye bye cipine bye